Dobar dan ljudi, danas ćemo pokazati kako da aktivirate Word 2016 ili Microsoft Office 365. Naime, kao što možete vidjeti, ja sam danas instalirao Word i nije mi aktiviran tu. Se vidi. Sad. I ovo budemo zatvorili. Pa otvorite, znači ovaj program zove se KM Spico. To skenete, ima 5 MB, tako da idemo ovdje i Activate Office. I sad će on odraditi ovdje, znači, aktivaciju. I ovdje dopustimo pristup. I evo ga, on je sad počeo sa aktivacijom. I to bi sad trebalo biti završeno. Tako da ovo program taj zatvorimo i opet idemo u Word. I onoga više nema, što znači da je Word aktiviran. Tako da šerajte video, lajkujte, komentirajte video ako imate kakva pitanja, a link od aktivatora će biti u opisu. Tako da nadam se da ste uživali i pozdrav do sljedećeg klipa.